Maluk, telespectadores GMNTV, no ouvintes Rádio Nacional FM. Episódio badalai dane ita Sorumalo e Umalako, paróquia B2 Ninian, e Umalako é padroeira Nossa Senhora de Lourdes. Ita ne tema badalai dane ita foti na Imaroma Santíssima Trindade. Hani sampai bain, atu ita kolia kona ba na Imaroma Santíssima Trindade, ita le uluk Evangelho ne behar le São Ho, tema importante dane. Evangelho ita foti José Evangelho São João, capítulo sanulo resinen, versículo sanulo resin rua to sanulo resin lima. Mai ita bale hamutu, afoi ni tahahu reflexão simples o anrum. Iha tempo ne ba, Jesus lia tumba ne escolante sira dehan. Hau sei hatan buat barak atau hatete baimi. Mai be oras ne imi ne neon sedau to atau hatene lolos. To tiha mai espiritu lia los nian, nia se hanurin lia los tomak baimi. Basa nia se la qualia hodi nia naran rasik, mai be nia se qualia kona ba buat hoto nebe nia rona. Nia se fohatene baimi buat nebe abam bain rua se mosu. Nia se hahi hau, basa nia se simu hau nia lia fuan, atu hanorin imi. Hau aman nia sasan hoto, hau nian mos. Ne duni, hau dehanona ba imi katak, nia se simu hau nia lia fuan, atu hanorin imi. Maluk sira, Evangelho ne itarrona, qualia kona ba Maroma Santíssima Trindade. Jesus Cristo Maroma Filho, nia qualia kona ba Maroma Padre e qualia kona ba Maroma Espírito Santo. Maluk sira, e Evangelho itarrona Jesus Cristo qualia, ne dehan katak? Hau se haruka Espírito Santo mai, e Espírito Santo ne, nia mek se hanorin imi ato imi bele compreende buat hoto nebe, hau hanorin nona ba imi, mai be imi se dau compreende. Ne ato dehan katak, Espírito Santo ne iluminador. Espírito Santo lor ema ba compreensão. Ato compreende lia los Maroma knenia. A foi intuir mai mos Jesus Cristo temi lia fuan nebe nia to kolia hau nia lia fuan. Mai be lia fuan ina ne. Lia fuan nebe hau nian, sasan nebe hau nian, hau ne aman nian mos. Ida ne kolia mos kona aman Maroma Padre Eterno, no der Criador. Maroma Filho, no der Salvador nebe kolia o darau e Evangelho. E Maroma Espírito Santo, no dar iluminador ou santificador. Maluk sera, ita reflete o ituan. Ita ne doutrina, qualia kona ba. Maroma kida deit, mai ben nain tolo ketak-ketak. Maluk sera, ita bolunaran mistério. Ne fiar, qualia kona ba mistério sera. Mistério katak, buat nabe fala segredo barak. Nebe ita ne neon, ita ne intelectual lato atu bele compreende, ita ne kakuta, ita ne matenek lato atu bele compreende. Ema so bele compreende mistério dene, hoi mane fia. Maroma kida deit, mai bena in tolu ketak-ketak. Maluk sera, Maroma kida deit, ne haturu unidade, ne Maroma Santíssima Trindade. Maroma kida deit, tamba Maroma Padre, laha ketakan hosi Maroma Filho. Maroma Filho, laha ketakan hosi Maroma Espírito Santo. Maroma ida deit, no dar família Maromak nenia. Maromak Padre, no dar Criador. Ida nebe hakiak sasan hutoto. Ida nebe sasan hutoto nia nai. Sasan huto mai husinia. Sasan huto lao iha ne lima, no sasan huto ser ramata fila fali iha nia. Maromak Padre. E tamba Maromak Padre hakiak ema no dar Maromak ne ilas. Tamane Maromak Padre haruka Maromak Filho. Sai no dar ema iha mundo ida ne. Ato caso emane salam, ato lori ema ba salvação. Tamane Maroma Filho ne Salvador. Ida ne mate a cruz, ato salva ema hutoto. Ha foi Maroma Espírito Santo santificador. Maluk sera Maroma ida det, mai be nain tolo ketak-ketak. Maroma Padre, Maroma Filho, Maroma Espírito Santo, mai be Maroma la haketak malo. Laos Maroma ketak, mai be Maroma ida det. Maroma Padre ne Maroma, Maroma Filho ne Maroma, Maroma Espírito Santo, Maroma. Lain Maroma Barbara, Maroma Barbara ne ita diangkata ne mundo gentil ne nian. Ne be hanu ingkata
iha maromak oyoi mai be Santa Cruz hanore maita kona ba Jesus Cristo ni hanore maromak ida date mai be nain tolu keta. Yung maluk sira maromak Padre ama sasan hotu ni nain ida nebe inisiativa ato hakarak hakiak mundo o buat hotu nebe iha mundo ni nelara buat hotu nebe ema bele hare ho matan no ema la bele hare ho matan inisiativa ato hamoso sasan sira ne inisiativa maromak Padre ni nia inisiativa ato halo ema hanesan maromak ni futarilas nemos maromak Padre ni nia mai be ita tene kata maromak Padre la serviço mesak tama maromak Padre iha unidade ho maromak Filho no maromak Espírito Santo ita tene livro Gênesis o hira maromak ato hakiak ema nudar maromak ne ilas iha neba temi escritor livro Gênesis ni nian temi laos hao mai be mai ita hakiak mai ita halo ema nudar ita ne ilas iha neba kolia kona ba maromak Santíssima Trindade unidade maromak idade mai be iha nain tolu keta mai be maluk sira ita hota tene katak maromak Padre ida nebe iha sasan hotu mai husinia sasan hotu moris iha nine lima no ikus mai sasan hotu fila falibania maromak Padre ida nebe criador ida nebe hakiak sasan hotu tamane maluk sira ita diang katak maromak Padre ida nebe hakiak bot hotu mai benia hela iha lalehan iha fate nida nebe Jesus Cristo ulukliu hela heneba ato ita bele hatene kona ba maromak Padre dane ita diang katak maromak Filho maromak nebe incarna maromak nebe holaisin hanesan ema tamania maromak nia makatene segredo hotu misteri hotu maromak nia tamane Jesus Cristo maromak Filho nia maktama iha mundo idane nia makanori nita ato ita bele hatene kona ba mistério Santíssima Trindade nia makanori nita ato hatene kona ba maromak Padre kona ba maromak Espírito Santo e kona ba nia nudar maromak Filho maluk sira nai maromak Padre la haketakan hosi nai maromak Filho nai maromak Padre la haketakan hosi nai maromak Espírito Santo nai maromak Padre nini serviço realiza liu hosi maromak Filho liu hosi maromak Espírito Santo e maromak Espírito Santo ida nebe ita dihan katak maromak Padre hakiak sasan sira mai be sem Espírito Santo laiha vida tamane maromak Padre hakiak mai be maromak Filho maromak Espírito Santo completa buat hotu nebe maromak Padre hakiak ita moris e mundo ida ne ita dihan katak ita mai hosinain ida mundo rai nebe ita merigwane nemos iha nain ida se maromak Padre ne la hakiak rai ita ema la bele iha maromak Padre mak hakiak rai e maromak Padre mak hakiak ita ema e maromak Padre hakiak buat hotu nakoni he mundo nakoni he rai ida ne atu bele entrega ma ita ema ninia dia ba ita ema ninia benefício ita ema ninia necessidade tamane maluk sira maromak Padre ita dihan katak iha ita idaidak ninia moris ita precisa hanoin fila fale maromak Padre mak ita ne hun maromak Padre mak ita ne rohan maromak Padre mak ita ne razão de viver a razão atu ita existe sem maromak laiha ita labele existe maluk sira cientista sira ita hatene kona ba evolução emaninian nebe Charles Darwin nebe makolia kona ba ema len kata uluk ema mai hosele krau ema ne modelo primeiro ne ema oin hanesan le krau ema ne jeito hanesan le krau ha foi evolui mudatan e gusmai ema sai ema mas sira ne los kala ita de kata ida nem koli hose parte ciência linear mai vemos ita hare heta ne realidade ema barak ne hakiak leki he uma balu hakiak to tinan sanulu resin hakiak desde leki sekikwan to leki katuas leki ferik mai be leki continua ne oi na fatende ne inus la muda ida ne oi la muda ida ni posição hanesan leki la muda ida ne be leki ita de kata
ciência de hanidane, mas na realidade, lê que nunca halo mudança, lê que nunca sai do maida. Então, hoidane, fornuin dit maida kata teologia ita nefiar lori ita fila fale. Ema hototo, bototo, maroma padre makhalo. Laos, animal ida mak muda sai fale animal seluk, animal ida muda sai fale ema. Maita karmete maroma padre nebe halo bototo inclui ita ema nura maroma padre na imagem. Yang maluk será? Ita teno itu ang kona ba maroma padre nebe hakiak bototo. Mai be ita tene katak quando maroma padre hamuto ko maroma filho no maroma Espírito Santo nebe dehan katak mai ita hakiak ema tuir itane ilas nura itane imagem. Mai be quando maroma hakiak tiha Adão ho Eva. Ema primeiro nebe maroma hakiak tuir maroma ne ilas santo. Mai be ita tene katak maroma klaus hakiak ema det. Maroma hakiak mos buat sira selo. Maroma hakiak mos Espírito sira. E kusmai Espírito nebe fotian lokoan. Revolta soro maroma, la tuir maroma ni vontade, la tuir maroma ni hakarak. E kusmai naran diabo. Diabo ne Espírito uluk diak nebe fotian soro nai maroma. Então maluk sira, diabo nebe laran moras ema. Tamba ema maroma fo graça santificante. Graça maroma ni le iles ni nia. Sira hetan graça hotu nebe precisa basira ne moris. Tamane diabo tenta, diabo boso, o insa ema bele mono, basala, ema bele fila kotuk ba maroma, hanesa mos diabo nebe fila kotuk ba maroma. Tamaluk sira. E momento nebe diabo consegue boso Adão ho Eva. Boso Eva, a huhus Eva. Nebe diabo husu ba Eva. Be maroma de hamba imi katak la bele han. Ai fuan hoti he jardim lara neka. Eva den la Maroma la bando ato han ai fuan hotu he jardim lara ne. Mas be maroma bando det ai mesa kida ia tos clara ni fuan mak amela bele han. Então, diabo ne matene, diabo ne tática saída ato halo Eva mono. Diabo dehan. Ai fuan ida ne segredo maroma ninian. Tama maroma han ai fuan ida ne mak maroma ki poder nurar maroma. Maroma hetan kbid maroma ninian, maroma bele halo buat hotu, bele halo milagre, tamba maroma han ai fuan ida ne. Tamane quando o hanai fuani dane almost bele sai maroma. Almost bele halo buat hotu, hanesa maroma halo. Então Eva, hanoin kata diabo colia los. E Eva começa mono ba diabo ne laço. Eva mos hanai fuan, e kusmai afinal nia la sai maroma, mas benia reconhece de nia kata nia ema nebe natural, nia molik, nia lahatais batida. E kusmai nia moe, nia do kusinai maroma. Razão ni dane, tama maroma kadomi na fatin ema nudar ni ilas. Wahira Adão ho Eva mono basala, hado kang husin nai maroma, fila kodu ba nai maroma, maroma la husi. Tama ne maroma filho, sai ema, ato tuir ema mai toi mundo sala ni lara. Maroma filho, tamba hado mi ema, ni pronto fo ni ama mate cruz, ato bele lori ema fila badalan salvação ni nia. A foi in maroma Espírito Santo, maroma nebe fo vida ba ema. Nebe ita dihan katak. Ema la bele moris, vai hira la maroma Espírito Santo, nebe fo vida bania. Além de maroma Espírito Santo fo vida, mas vemos maroma Espírito Santo santifica. Ita dihan katak, ita ema bele sala toh nebe. Mas be iha ema ideia na fuan, iha ema ideia na klamat. Ema hakarak atu muda ni vida, inia hanoin. Hane vida hansa nebe be de to vai hira to mate ka. Ema he consciência hanoin katak, ida nela dia kida. Então ikus mai ema bele muda ni vida. Ne na maroma Espírito Santo ne serviço. Maroma Espírito Santo, serviço e ema ne laran, fo consciência baema, fo naroma baema, fo entendimento baema, ato ema bele compreende, lia lo soto maroma nenian. Ikus mai Espírito Santo lorema ba transformação, lorema ba mudança. Vai hira ema bele muda na vida, você vida ne bela dun dia. Você harok ne bela dun dia, você comportamento ne bela dun dia. Baida nebe dia clio, ne sinal kata. Maroma Espírito Santo mak transforma emane, maroma Espírito Santo mak renova emane, maroma Espírito Santo mak lori emane ba mudança. Tamane maluk sira, mai tahanu in fila fale, itema moris, ita laos moris usitanian rasi. Mundo idane laos itanian, ita mos laos mundo ninian. Ita ema la bela halo mundo, hanesa mos mundo la bela halo ita ema. Maroma Padre, maroma Filho, maroma Espírito Santo,
Mundo nia nain, ita hotu nia nain, buat hotu nia nain. Tama ne maluk sira, maita ihe ta nemoris loror anu in filha fale ba. Ita timoroan uluk gentil barak. Mai be ohin lora gentil itu anet. Ita serani mak barak. Ema simona batismo, simona sacramento ser selo, lai lulik barak, madre barak. Mai be ohin lora timoroan barak nebe fiar ba maromak ne sai fraco. Fiar ba maromak ne sai namlele. Liu tempo punan. Tamba ema hahu iha sasan, iha material. Ema hahu iha ricusoin, ema hahu iha uma dia, iha carreta iha motor. Então ema ne vida espiritual começa a turn. Marco sira, vai hira ita iha sasan, completa liutan, atu ita ne fiar ba maroma forte liutan. Marco sira, ita ne fiar ba maroma fraco, hanesan ita ne ain la sama rai metinida. Ma ita hutu hakal samba, fiar metin ne maroma santíssima trindade. Maroma que det, aí vem na intolo que maroma Padre, maroma Filho, maroma Espírito Santo. Hará que benção maita, glorita para transformação, glorita para salvação.